يو يا محمد متعرفش فين راح راح فين؟ لا والله ما اعرف. متعرفش؟ طب طب انا أنا بقالي ممكن ساعة بلعب بالكمبيوتر في لعبة روبلوكس، انا كلمه زهقت. كلمه. كلمه الو يا ريت. ده هتلاقيه اصلا فصل تليفونه. الو. الراجل فصل تليفونه. بقى تحت بقى اشوفك تحت بقى عشان انا زهقت. ايه ده؟ هو مين اللي كان مشغل تلفزيون؟ مين اللي كان مشغل تلفزيون؟ ها؟ ده كان انا. ليه؟ انت مش عارف ان كده فاتورة الكهرباء هيغلوها علينا؟ انت حاسس بالغليان ولا لا؟ هنغليك احنا، هنغليك. ليه؟ تعال انزل، والله لازم تعبتني. طب استنى. ايه ده؟ في حد بيرن الجرس. ثواني. ايه ده؟ استاذ راد، استدري. وحشتني يا راد. اوعى انت. لسه. ثواني كده عشان نقفل الباب. تعال. اديني تحكم. ايه انا دلوقتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو مين اللي عملها؟ يا جدعان احنا عايزين حد ينظف البيت ده. يا جدعان حد ينظف البيت. انتوا جايبيننا عشان ايه؟ ثواني انضفه. المفروض بقى تتعامل. ايوه بتروح. ايوه اخيرا. ليه كده؟ مين اللي عمل بقى؟ انا. ليه كده؟ ها؟ عادي. ليه كده يا ثم محمد؟ دي الزبالة اللي عندي لعبة من انت اجلي. بتعمل ايه؟ ها؟ بتعمل ايه؟ تتفرج على التلفزيون؟ اعمل ايه؟ صباح الخير. ليه يا ابني اطفي التلفزيون؟ انت متعرفش ان عشان في بص الدنيا غالية يعني، بص يعني مش هنعرف نعمل حاجة. ده الاخبار في التليفون آه. تنجا. انت بتهزر صح؟ الشعر بتاعكو يا سلم كينج. انا مهند جيمر. يا مهند جيم. وشايف الدنيا عاملة ليه كده بقى؟ راد يا دي يا جدعان بقول لكم التنجة. انت بتهزر. مين اللي بيشغل تلفزيون؟ بقول لك لو سمعت خليك انا وانا اقفل الباب عندك. ثواني بس اسمع الاخبار. وبجد جدا يا ابني اسمع لسه شغالة. عايز ثواني. اجي معاك. ايه ده؟ هو مين اللي عمل كده؟ انت بتهزروا. هو مين اللي بقى اللي عمل كده؟ تنجا. لا تنجة. اخيرا. التلفزيون عمال يطفي ويشغل. مش عارف يا جدعان. وطي صوتك يا راد. وطي صوتك. ها؟ اقفل كل شنتي. هو التلفزيون ازاي عمال يشتغل ويطفي كده؟ ريسيفر بويز. انت بتهزر بس ليه؟ يا واد اسكت. يا رات انا عندي 400 مشترك يا رات. تعال بص اشغل كده. ايوه كام فاير. انت فين؟ هو رات راح فين؟ ايه ده؟ هو نور اشتغل امتى ده لسه دلوقتي بيشتغل حالا. ايه ده؟ تاني ماشي. هو رات راح فين بقى محمد؟ ايه النور اللي بيقطع. هو فين رات؟ رات في بطني. انت بتهزر ها؟ يا اسطى. انت بتهزر. انت قلت ده بعد كده شوف. مين اللي فتح الباب يا جدعان؟ الله مرات راح فين؟ مش عارف. حتى هو اللي جوه. أوه. والله. يا عم اسكت بقى. انت فين؟ ايه؟ اصلا انت فين؟ انا فين؟ انا بدور على رات. تعال افتح حتى شوف اللي هو في بطني. بتهزر. تعال اهو. انت فين؟ انا اهو. انت اتخنت ليه كده؟ ده رات اللي في بطني يا حبيبي. يا عم بقى اسكت بقى. رات. انا ادور دلوقتي على رات. انا بدور على رات. انا معرف.
محدش عارف إلا العربية السودا دي فيها تنجة تنجة. عربية سودا؟ كان في عربية سودا هنا. يكون التنجة تنجة جاي. التنجة تنجة تنجة. تنجة. اسكت بقى اسكت بقى اسكت بقى. بلاش الصوت الجاير ده. وراح فين؟ ايه المكر الاصفر ده؟ ايه ده؟ راد. هربت منه بصعوبة والله. وانت كنت في العربية؟ اديله بال. وانت كنت في العربية يا راد؟ ايه ده؟ إيه الصوت ده؟ إيه الصوت ده؟ ايه ده؟ لا راد. ايه ده؟ يا راد يا راد. راح فين راد؟ خليه بقى يا ريت موجود. صح، بابا وماما فين يا جدعان؟ ماشي. نلف كده، لف. اوكي انا دلوقتي وراه. ريت راح فين يا جدعان؟ ريت راح فين عشان ابقى فاهم؟ خش كده من الجراج. مفيش عربية لسه بقى، مش كده مفيش عربية. هو رد بقى راح فين يا جدعان؟ مش عارف والله. رد راح فين؟ ايه ده؟ لا انا يا جدعان انا صايم، فالدنيا بقت بالليل، فانا بقى اروح اكل. يا فاطر رمضان يا عم فاطر اسكت، دينا. الدنيا بقت بالليل. سكة الجزار هنقص وراك كده يا محمد جيمر. ورايا فين؟ وراك. ورايا؟ امشي طوالي وراك. ثواني بس افطر. ايه؟ امشي طوالي ورا. امشي كمل. ورا. دكتور في ايه مال يا بنات؟ لا والله بص. ها؟ روحوا دي ولا ايه؟ نم. محمد جيمر. سامع صوت يا جدعان؟ خش انا تنجة محمد يا جيمر. طب انت فوق ولا تحت؟ انا مستعد اقابله ليه؟ مش قايلك انا في الشارع بس يا مش قايلك. في الشارع بس شايل لي. طب ازاي ده؟ هو ريت ازاي بيتحرك كده؟ هي دي روحه دي ولا ايه يا جدعان؟ السلام عليكم. عامل ايه؟ دي تقريبا روحه يا جدعان. نطلع كده. ايوه. الشاب ده شكله اتلبس. روحه عمالة تتحرك. اجري اي عربية. نم. اجري. اوكي انا هجري دلوقتي. اصلا يكون التنجة بس هو متنكر ليرات. ما فيش حاجة ان انتوا سايبنا افطر. هو مين بقى التنجة ومين رات راح فين؟ انا هاته في الزرع. الله، مش كان في حد لسه قدامي؟ رات كان لسه قدامي. من راح فين؟ ايه ده؟ اجري. هو الرد ده انت يا تنجة؟ طب ازاي؟ طب وريني شكلك الحقيقي. مين ده؟ هو ده رات؟ هي بتمشي ليه كده؟ انا خايف. انا اخش انام احسن، ولا اسمع اي حاجة، ولا كأني في حاجة. انا خايف. ليه بيعمل كده؟ هو شايفني ولا ايه؟ نم. انا خايف جدا لليلة التانية. انا خايف. خضني. اطلع اجري. انا عايز انام. يخرب بيتك. لا ايه ده؟ لا. ايه البيت اللي مليان سراير ده؟ انا كده انا مش هنام هنا. هو الرد بقى شرير ولا ايه؟ ولا بقى ملبوس؟
راح فين؟ راح فين؟ لا، ايه ده؟ ده منه؟ انت بتهزر. هو حشرني كده. ده حشرني كده. فانا اهرب منك ازاي بقى يا انت مين؟ يا بابي الحقوني. اطلع. وبكده يا شباب انا خلصت الفيلم. اتمنى يكون عجبكم الفيلم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع مهند جيمر. والله وسلام. ايه ده وراد جه امتى ده؟